Whakaalawhalai atu ko kolo sana sione holo. Si hanei hatu tūlu tō walatala tutupu ke lata ia moi pōnei. Whakamua I nea whine tu e palimia ke motu ko Australia ke lata ia moi taha whono kua hepa uaki ke lata moi tau te kitaki he tau motu he Pasifika ke whakatūtala moi tau te kitaki he Australia hanga o ia ke he whono mahuinga ko e kop tūlungu whurumataha. Ko e ki puli ko lilifu ko Crossley tātui e hukui palemia, a to liu mai e palemia ke he mutu he aho ono he mahina ke topa. Ne whakailoa ai he palemia ki he whānau ke pule he aho whleile kua mali e hāna whenonga ki he mutu ko Australia. Ha kua nākai la whiwhili ia he kautaha United Nations ko e mutu ko Australia po ke mutu ko Turkey ka whakahonku ki e whānau COP tūlungu whulumataha he mahina November he tau ka hau, ko manako lahi e tau mutu Pasifika ki e whakahonku ki Australia. Ka eke e whakahonku ki Australia, ko e la ia e tamai e whanoanga lahi nei he tau mutu lalolangi ki he atu Pasifika. Ko amana ki ai ke iloa ke he mutu ko Brazil he mahina fōu, ko Australia po ko Turkey ka whakahonku ki ai e whānau mahuinga nei. Ko e whānau COP ke tōlungu fuluaki to whakahonku ki Belém I Brazil ka mata he aho hongo fulu ki aho ua fulumataha he mahina November he tau nei. Taha e whakakoanga mahuinga ko whakahoko ai ke he whale millennium ke he whahitapu nei. Ko e taha he tau whakaholoanga nei he kalesia ke Luciano Niue, ko kau whakalataha ai mo e matakau he Pacific Council of Churches. Ko e tau whakaholoanga nei ne whakatupe ai he whakatuwhono Australia. Mai ke ai ke tūtala mo e Palestini he kalesia ke Luciano Niue ko Reverend Navy Salatielu, hanga o ia ke tau whakakoanga nei. Nā kai whamahani ke kisi e tau whakakoanga ne tā mata, po ke te kitaki he kalesia Niue ke lata mo tau te kitaki me tau matakau ki heke he motu. Tokolonga kua tolo atu ke he tau whakakoanga nei. Longa tau whakakoanga ke lata ia me workshop whakakoanga Niue, mai ke mautu ke whakamōli. Ke langa matai ia ki e tau mamui whakanganga e tau tangata, ke hatau tūla motu. Kai nā kai ni ke tau whakakoanga, kai hai ai tau whakakoanga ke kehe ke lang matai ai ke whakawhetuianga e kalesia Kristiani Niue me whalo e tau lotu ko hai ai ke hatau tūla motu si pia whoki ke atu Pasifika me lang matai anga he mui ngahua, mui manamanatu, mui whakawhekau ke lotu he hatau tūla motu e lata ia whoki me tau aho ne ngalo ngai mai mua. Ko hoko me paua ke taha e tau te kitaki he matakau Pacific Council of Churches ko Reverend James Buckwin ke kau whakalataha ki he tau whakakoanga nei. Kai whakaue ke mga hatunu nei ha kua hoko mai a kua ko nei ko James Buckwin. Ni whakakoako mai motu ko fisi ko ia whoki we General Secretary he PCC. Ke tau se tau whakakoanga nei ke liu whoki a mautulu he motu me kalesia Niue ke whai matutakianga mo lautulu fisi. Ia whoki ni ke moa i whoki tau whakakoanga ke whakanganga ke lang matai ia ki hatau tūla e kalesia Kristiani Niue he motu. Me watu ki mua ke tau aho anu iho. Pesini ko kamata hei aho nei ka wina atu whoki ko hai ne whiamanako ke o atu ki whanongo mo e longona ke he tau whakakoanga nei. Wina atu ko hai ni ko ataina ke o mai ke lata ia me tau whakakoanga mitaki nei ke asihake ke whaliki a ke tau mo loto matala tau momoui me tau whakawhekauanga hatau tūlu ai mo we atu ki loto he hatau tūlu e kalesia o wheni e puhala kwa ama mana ke hatau tūla anu iha ke liu whoki tau whakakoanga nei ke whakamōlia ke hatau tūla motu ke lata me hatau tūla tau atu hau lata whoki mo e mui anu iha he hatau tūla matapatu e kalesia o e kalesia Kristiano Niue. Ke whono e ke pule he awhalaile kua mole, ne whakailoa he ki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui e tāhata hokotaki mai he whale tupe e sihake ne iloa koe mole a he tūle miliona tāla, he whakamole ke he tau pisinisi he motu he mahina hao kuso. Mai longa e tuanga mitaki nei ke he tau tupe ko whakamole ke he motu ha kua tokolonga whoki tau tangata whenonga ewa mai ke he motu. Ko whakailoa i whoki he palemia e tau tupe mai he whakatuwhono New Zealand ke lata mo e whale tupe e siha ke he motu ko e ua poini lima e miliona tāla.
Mai longa ke he taha hokotaki mai he kautaha Asian Development Bank ni Niue Niafi, e tuanga he economic growth he tau motu he atu Asia mo atu Pasifika. Hanga au kia Niue, kisia e malikisi ki he 3.5% he tau nei, kai fuafua ke tō hifo whakatose ki he 3% he tau kahau. Mai longa ke he hokotaki nei e malikisi ke he tau ngahua tā langa fōu, si pihia mo e tau tangata whenonga vēwa mai ke he motu, as ki sia e tupu ke he tau ngahua he motu he mga hala nei. Koe tau tupe 2.5 miliona mai whale tupe a si hake he motu mai he whakatufona New Zealandi, ke lata ia mo e tau whakaholoanga tupe kai tā lofa, ke lata mo e tau whale tā fōu, ha kua tokalonga e tau mga whāwhō ko manako ke tā e tau kaina kai nā kai lahi e potanga tupe he whale tupe a si hake. Pe he e takitaki he whale tupe a si hake e motu ko J.C. Corey Slow, mai longa e tuanga ki he tau tangata ewa mai ki he motu, kai tokalonga ngaia he tau tūlisi ne pe he nā kai osi e tau tupe helo tulu he whakaonga puke whakamole ki he motu. Pe hea Jesse ko e ngahua he whale tupe a si hake ke langomatai e tau tangata he motu mo e tau pisinisi ke whakatupu e tau puhala maua tupe. Pe hea ia kumiange ke he whale tupe a si hake ke lata mo e tau pisinisi fōu po ke whakalaulahi hao a tau pisinisi. Ko manako lahi e matakau Niue ke liu e matakau fuata he motu ke whakamalolo ke he tau whanoanga lalahi he motu. Ne ki sia ke taha whanoanga mahuinga, ne whakahoko ai he whahita pukua male ke lata mo tau matakau i whafo he whakatu whono, mo e te kitau ki he matakau UN, ne lewe ki atu ke he tau motu ko Niue, Samoa atu Kuki Ailani, mo hoto ke lau. Ko naka i whahukui e matakau Niue Youth Council. Hane e tau walatala ia. Ko lahi whoki e whakatutalanga he whono ke he tuanga he matakau fuata he motu, mo te huhu koe hane na kai kisia ai ke he whanoanga nei. Mai longa whoki ko whai mga hone na kai kisia e tau tutaki ke he tau whanoanga. Kumi atu ke he takitaki he matakau Niue Youth Council ko Rwanda asia ki ato mai lunga mai pehea ia tūmau e tau ngahua he matakau he tau whaata he motu. Tūmau e matakau ki tau usi tau ngahua mai tau whaata he motu, tūnga e tau ngahua mo ikipole hangau ia ke he tuhi wakai mai tau whaata hei atu Pasifika. Hea Rwanda, koe amanaki, he tau mga hui mua, ke liu whakahoko e whanolanga tahe tau ke whiwhili matakau kumisi fōu. Koe mga hune, ko Rwanda sia ki ato mai lunga e takitaki, ko tifanga tukupi liu e hanga e takitaki, mo Nora Morrissey e tui tupe. Hongfu mataha e awhi tau tālane moa e ke he tau whakaholoanga tuturi tupe he matakau toa mutu Rugby League, ne whakahoko e he ahua he whahita puka mole. Ko e tau tuturi tupe anga nei, ke langmata ia ke he tau whenonga, he tau whanau toko hewa, he motu ne kua amana ki ke o atua e ke he tau wheua, ke he motu ko Australia si pihe fōki mo New Zealand, he mahina ha o ke topa. Ko laua ka watu ke wheua Harmony Hiva ki Sydney, Australia, ko Senedine Ioane mo Aaron Tukutama. Toko whitu alo tolu ka watu ke he tau wheua Yokalana, Under 17 Pacific Youth Cup i New Zealand. Ko ASM4, Camden Bihingia, Troy Tātui, Ethel Mautama, Joshua Pomale, Season Toa Mio, Sipia Foki Moia, Kopini Monga Walu. Tokolonga e tau mata ke he kihindi ki sia ke he awhakatātā he maanga ko aluwhita koe lau tā maha tāwa he o ki whātua puka male. Ko tolu atu ai ki palia se tau tangata he motu, Sipia ke he tau tangata e waiwa mai ke he motu. Hana i e whaolu he tau wata mo e whaolu tau whakamatalanga ke he ahona.
Koe lolongo mai koli he maanga. Ne whanonongo mo kiskisa mo turki ai. Haku tamahatawa e. O whania he atua. O e tulou. Haku tupuna. Asi hake. Tamahatawa. Koe lolongo kua awha ke he tau tupuna. Me whiaki mo asi hake. A tamahatawa. Asi pehe nei. A tau tōru. Koe lolongo he tau mutu whine. Tau holonga ha tamahatawa. Ngā sisi mai, ke epo e lau whā. Koe ui ke he tau mutu whine. Tau whuata mo e tau whānau. Ke o mai ke whakapise pise. E tau tuanga hui, he tau tupuna. Kua momori atu. Tau tangata ngā hua he whunua. Ono mo e kiskise ke tau fua he whunua. Kua longa, mo e olasia, mo e mui uhi mai whaha. Lahe fia he kisia. E munuina ke he motu. Mo e fia lot. Koe ngā hua ngai ni e te tangata, ke he kere. Tō e tau fua he whanua, e weki ake tau mga whaua. Pe mai taha tupuna he maanga, ke tau mga ka moare. Koe ase fua he tangata no whamotu, koe kere. Anei ko whakamoori ai, ke tau fua kehe. Kua whakakisikisa ai ke he māma he aho. Mena ia, man tangata ngā hoa whanua. Tau patu he maanga. Tau mutu whine, tau mutu taini. Tau whanau. Hia ni ko lo tōru ke te muta kau talai. Kau e, oi tūrou. Whakaue lai mahaki ke he maanga ko aluwhi tuke lau ke he tau whakaholoanga fluala he aho whaiumu. A manaki atu e tau tūru ke hao whakatahata he maanga ko a wasele ke he mahina fuau. Pena atu tūru to wala tala tutupu ke lata ia moe pōnei, liu ke he matutaki mai he pōtuloto ke lata me tau wala tala whakapiritania mo ia ko esta mawihi. Kai mawihi atu he mga honei ko au ko wasana soni holo, no na whaa moe munui e nai pō.